Cijelo prošlo ljeto ste mi slali ovu sliku. Ja ne bi ovdje gdje živim završio ovako, ja ću napraviti ono što bi neko u nekom dijelu Balkana, u nekom scenariju mogao nazvat sa sladoledom. Počet ćemo sa sladoledom, s kojim imamo dva problema. Prvi, ako hoćemo kvalitet, treba nam vanilina mahuna, koja je skupa ko da je namijenjena sutli od Svetog Petra. I ovo sam ja u bingu kako se teška srca opraštam od 5 eura za ovo prkno od mahune. A drugi problem je što ja nemam mašinu koja će ovo jedno sat vremena miješati umjesto mene. Tražim pomoć, boravio sam kore uzeti, doći, samo uz rubove miješa. Ajde. Gdje ste kore? Sladoled zaledimo u plohu, sitno isjeckamo jabuke, izdagenećimo pola oraha, pola sameljemo kao i začine i ispržimo jabuke na puteru. Malo kasnije ako vam je čejf, meni je naravno čejf, dodajte malo ruma, malo krčkamo i na kraju dolaze škrob i oras. Napravimo ovu vagdu koja će nam trebati na kraju i onda nam trebaju dvije identične posude. Prvu koja će predstavljati donji sloj, damo jufke i fil po ovom redoslijedu, a ovoj drugoj po ovom redoslijedu pravimo krov, izrežemo i da dobijemo 6 kvadrata i vrh dekorišemo jabukama i smeđim šećerom. Kad stoji speče, prelije i ohladi, sladoled režemo na dimenzije kolača, motamo u jufku i brzinski u jako vrelo ulje da bi dobili srednji sloj. Asembliramo ovu strukturu i prelijemo karamelom koju smo napravili šta ja znam nekad u procesu. I eto vam najbolji kolač ikad, ga burek sa sladoledom da ga